Lenge Khamsang, Taring Kinyin to Sega Pepper, the Yelling Samalol Kasushi, Taring Kinyin to the Lenging Anzuki, notice writing. Sera Tidash Changenda, notice series of Sera Lagur, Chidam to them, you looked at Dungi look to Chimbaina, the notice writing, the writing section, Nala, Ketcha Kipchu, Gupchu dosh the Yim, but run till Angi Shingachik the Yoper, Tanganzun them Gune, Chixera to the Yapuchi Shingi Baina, Angi Shingash the Susabaguna, Yoper Chaswara, that looked at Letungi look to Chimba in a channel Gune, Injijange, Yana, Sunda Chimbaine, notice writing Shambarajina, the Yapudo, Rokajin Dilla, Pay some Chumbo Tangic, and it was Shushu kids. Mambu yo marira le long yore to the point and taring don the guning henge sola notice sugi thigo yopa khadu condition thigo yopa thenangula khari khari chango yopa khari khari la notice thi chogu re sera thi chogu re lecture dige thangma ngaju ge le lau chini thujo mambu maga we thon ner terwa nyendon de dik sugi and lenge sogi kisi notice writing jangde yopa ina nyendon modini sirona thingyo na kisi lenge songa channel dor thema thangbo phejo do chegiduna Khamsang yemingla ki sum siyo ngaju tunda takba phege tone inji jangai ki nyendon ni sum dinde tangi yore lenge so phege singyo yopa ta phege tone inji jangde yopa ina inji ngam channel to subscribe na rona nyendong le gi thiju disa dawa phurbu pemba chitu chitu shide chege to langaran channel learn english with kisam thola ligi yore laso ani gochugi laso linge tanganjuki notice the khadu thigi yorshibaina mi gi shoga chik dechen chik langajuki chik sera ta khalore keja chik ma she dewa chik chego yo baina le lashu de kharcha de yorlanda notice sera thie di ro di cha de yoris ta sera le ding ju ki manju sera thisa khyang ro ju ara digang le anjar chogure chakbar nang le tuen chogure magazine do nang le yang tuen yore khari ne di changma nang la thi chogo yor da ani manju ki ta notice thidu sam khanti yor shu baina chik khari thie ro the precise and to the point ro dinang lo la ke nar we the ringbu thi we nyembu thi we he du yo mare ro susu ki khari korle tigyo khari chedu tigyo di ma kaptu ti share ani kechimbu chila notice di khatu ine ya chig yigi mangbush nang ma thigo yo mare mangna word chik ngapchu thukju chig nanglo la du parejina dik de ro changmal kesi khari legi yo badi chang de na chig ngapchu thukju le mangwa ko mewa do jorda diche ta ngajugi notice de khari khari chedu thigire shupaina susuki lost and found chikla son chiknye sung la baina diche de sera thi chogure ngajugi dinde ro chik chogi yo dinde chik jomjom chiyo la chorwa dile yan thi chogure yang ngajugi cam do da shen ta bor do da dinde do ro sto ara diche do thi chogure yang ngajugi khari yor shupaina shemba inviting entries le do ara ngaju dinde tendur chiyo jungye yo baina and Nanzula de Dewachi lecture, Dinde and teacher, that Dinju Sangma Garisera, Dinju Sangma let teacher roger, the cup to tear roach madoke, Narware, the Ninjmuchin Tiwella, don't care your mother, the Ninjmutima, the Chick caloric grammar that way that Yama, Taba Dema, remembering the team or in cup to Tigure lecture, Dilagur Tangige. Okay. Tanganzuki said a candidate Tiparagine, the Nangula Tangwa Karikare, right? Tingesure, topic career. Ani ngajogi sera di thie gita nyimoju ro ti khadure ani ngajogi khari chwai pena chashawaina annual day ro jik chwai baina ti khadu choguyore khwala choguyore ro tujo khaju ti chedu choguyore asusu chedule yin le juro dige changma injik changwa ro jyor darwa laso dige changma ro sangwar jine ta notice dig dior tangi ge shamla lengi chola ngi tu station gyawa de chawache tangi ge shamla lengi chola chigma khaptu chingni ge ngarangi computer ka ma tungi indro ngajogi chiknyam notice chiknyam du thigi indro ani notice nanglo la khandi kantage koyore kogi changdang dumshi de khandi re la chik ni ta tungi la sulengi ta lengi so screen gan chik se bara china ngi de la notice writing points to remember mansu gita thangi ngi la swara notice le di khari khari chedu thi chogu chi baina event jomjom do chi gi baina the kor la thia lost and found chigne sung chigla sung la ina thidu thi choya tours and camps ra chigla chig tour do chig tagor do chig do chigla ngajogi camp do choi baina thidu thi choyore inviting entries ngajogi dinde competition tendur chiyo di nanglo la jushu chigi na pesho le jero thidu thi choyor tarwa tadi nanglo ni chik chik nanglo ngajo event chik jomjom do chiyo dinde chik choi la parajina ngajogi thinang la khari khari changoyore pena chashawaina teachers day imba yana annual sports day yana annual function la ro da thige mangbu chorwa dinde khadu khari changoyore nanglo la name la du sambola ngajogi khari chogyu pension teachers day chogyu we children's day chogyu be khari chogyu be topic dicha de ra occasion correct teachers day imba ra ta dijela ani date and time
kwala chogure khadu chogure tari serang khajal chogure thijo khajal chogure venue ledu location sacha kwala chogure objective chogodeng kharere ani kisita kirancho la ki thokpa do da khariyo paina dewa che gi khabarang tan rosta khajang rojik to stage ta nipa na lost and found Tiba lost and found. Ciknya sun cikla sulai ta timang cho di roji le suir tu cinta mari mimbai na timang ale roji orwa ya roji mimbai na yang kaju manjo events do na la manga roji le orwa. Diri into some name of the article kari re lost re found re ciknya sulai cikla sulai orwa date and time. Di ngajogi date and time tangbo date chi khari chuoire kirangi notice te khadu thigiyo nipa ngajogi khadu nyeso khwala nyeso cherang khadu nyeso shujo khadu nyeso place saja khwala nyeso ani contents din anglo la khari khari du bag chinye parachina bag din ang khari khari du le jor ani susu gi tewa chisa ki khabaranta the tours and camps chik thangbo di tour re camp re khari re ode thigo yor shen ta ko ro chi re yana camp ro chinga ju camps le ni chik zom chisa ro sto ara tinde ro chi re science camp la ro da timang bush thogor ra tinde re nature la de tour re camp re ode thigo ya che occasion khari korle re ra venue saja khwala chwai re kisi educational tour rojim baina venue khwala chwai re khwa de re ngajo Mysore exhibition de re yana ta khwai ne de ro je ra ani objective thiko den kari notice de ra time and date sedan dan thuje duration and place the venue le the place cha de ra duration thuje khaje gi chedole re nima chik re yana nima ni chedure khadure ani contact address sulate wa chigo me thege address te ache Tamadila inviting entries ta chik dendur yola parachina dinanglo la jushu chinge ki kiranju jushu chide baina tanganju nanglo la di ngajol tewa chile gi sera tangai choro dinanglo la nature of the competition dendur di kharire date and time cherang kadula chwaire tujo kajula chwaire venue saja kwala chwaire and specific instruction ta dinang dendur dinanglo la kesi penetration chuge rojim baina dinang charanjo gi dikhisho phagi kisho ani dikhicho mail ajor ra tige ma khapdu chinile ya ani contact address ra susu gi sulate wa chigo me diki khabarang ra ine re khari baina dila dewate chilani tinde rochla wa ra alright tan dinang la chik sibarajina thingi chogi tang ju khari or shupaina organization and institution name notice date and yedus khaptu chitwa dikarlana notice format ta khande chintigo yeme dinanglo langa jugi di thidang changmal ta origina angi shi yang angi nga doji dragar darwa ani it should not exceed more than 50 words chingap chune manga thie me pato ta mathina etigor la doji or darwa ta di thibana la chikhajune manga mathi la origina dirang tan jigor yang nge ge chingap chula sungna ni shama shawache thiwa dinanglo la yor chidang aju chingap chune thushu shashana susugi nangdun sama changdun dig dior da okay no big deal ra ta thangbo majugi dinang la angi la du sambola ko dinjo changma thiele yang kurang angi de yorta ra thamungya la thidang la du sambola structure de ra chik chokba khari bindi gi ming thia che notice la ni chembo highlight chini thia che date thia dige angi chik ni subject de takta do subject la ne ta di na thia khari kor la thia ra joshiro di takta do angi chik and di nanglo la contents ra ta nangdo di nanglo la takta khari thangma ta chang do le joro thangi ngi mangbo chila swara date changoyo re ta time changoyo re ngaju ki thanda ji sibara jina di nanglo le yora suso ki khari nanglo la khari thigo yume le di thangma chang do le joro ta di nanglo la chang do chik boch maro di nanglo la ani nyemja do khorim takta do grammar datu dik do chik phijo ya buchi do pu gi go chu do le digela angi ni sto jrani angi shiro shagyor darwa and di nanglo la khari shubaina lengi jogi notice kadu thibaine thamadala ngajogi di box khaptu de thik khaptu tangi gi thidu toso ra ine ya kurang thiksing scale shani khaptu ruler shani khaptu chini box yakpu chi su changma ji thigo yor derwa dusre da ta khejum buji lagi indarwa ti ngajogi duslap sha je buj mar thangbunya la ngajogi khari chigore organization ming chokpa download ta khari bene dig ming thigor la swara digi chamadal khari chigore na you leave one line Thick chiksha, thini notice lane all caps, ra capital letter nanti, thini karachi goire date, sedanti, sujo dela, sedang kadu ine yang sujo dela leer dera, left hand side leer dera, yegi left hand side dera, dela leer da. Thini yang line, okay, di kima line chiksha, yang line chiksha, ani heading or subject,
topic khari korla shegi ro lost re found re yana che competition korla shei annual day korla shei khari korla notice tangi sera tangi dithi you leave one line ta dini contents of the notice ta dini go chuger susugi nang twen di mati thama dela name and designation thinge de sure an korangi khone la na khari gi chedu thiyo re mare khari sorry di korangi ta khone di khari re ngai baina tangi gi thiyo na last la english teacher theche yana principal chi gi thiyo na tenzin and principal len theru yo ro tinde ro dus chini thidang de dus chadio da okay lenga so screenshot chik janang na yan tigir ro la so ta moving on ta ngajugi thama dela practice chik chiginda so lenga ta ngajugi notice thidang khandi imbata khawa khaltu khari thi chogure lighting ngajugi ta chare ro ta ngajugi nyam du ngajugi notice sera chik thiginda ro thiwa dingi kangla te shegi an ngaju notice nyam du thiginda la so ko chuginda okay thiba de khari la wara china you are tenzin chran sura chran tenzin res ra tenzin ta chran tenzin res khari lana the head girl or boy of XYZ school chran khare head girl head boy lopta genda do je phomoi baina head girl phui baina head boy res lopta XYZ lopta ge ra ani khare la do write a notice ta notice thiala do khare korla annual day celebration korla this which will be held on 25th October la yim the annual sports day okay annual day the kegi race did ani at qual kegi at the school auditorium lobta gi choga yorwa dinanglo la kegi re di korla notice chitis ta dinanglo la nganju gi thiwa nanglo linta wara china khari ha koyar dulana lobta ki ming xyz susu thinge tenzin yim bache khari korla chere annual day celebration logic ita annual day celebration and change yorwa di korla khadu chogu yorla barajina 25th October ani school auditorium la choksa de hawo ta thujo de hawo mundo ta thujo de susu genda endu sambola dina thiwanang thiyo baina thiwanang ni theche thime baina susu gi thier tarwa ta susu ha kugur ro mating yala da gelanyam ge she baina kharine ta dinre chik thi share date khadu imbadi time the date di ma thi share ta alright tang ju go chu winda khadu ne go chu de sambo khande chi go yore ra thangbo ngan ju kimala khari thi ne na nga indi chi ge thangbo ठीक माथे वाचे थंगबो यगी माथि रा लोबटा मिंग ला खरे थंगबो इंस्टीट्यूशन मिंग थि गोयरा XYZ school रा थिने you have to leave one line थिने खरथेरे caps la noticed लंथे ता दि जमा दल खरि थि ओके ने तुस थि बारे जिना यगी संसा मार द रा यगी दिस छि छुंग थि रा ओके XYZ school notice the kimala to word the rush kimala tini you have to write the date here ra serang tidu sambuka tuine khandi thigo yorla narwa okay tuscha tharing ki serang de thigo yorda ta tharing serang khajure la origina okay 16th October 2022 len phatang ma chini yapuchini dus thierda okay ta di chima de langa jogi dinang lo langa jogi namgi OCT len thi share ro da ya 10 16 10 22 len de chhe martro di changma chi martro sonza yapuchini khura cherang di phat takta thigo ro chiorda okay ta di chima de ya thik chik shani ta khari korle thigo re annual day celebration subject lana heading lana dirra ta di ma annual day celebration nani ko kaptu chini ra di highlight chim bu chini yapu chin thioi re di yapu chin thioi ta thik then lagum me ta ra tangi thik ti ba sup se in de yan chima yan thik tin su ro chi chawri jine yapu ma ra okay las tang anjo gi ma hi gi thioi ra ta go chuk du sam bo khandi thioi re go chuk du sam bo la chudani yor ta ra dus china le this china ti re this is to inform all the students dilana digre or yana country la cholana notice is hereby given to all the students that ta khari lagi ore te chik again this is to inform all the students di pu changma la luk tu changma la sera che race an khari imbadi thigirwa ibale notice is hereby okay sorry hereby la nyam du thier derwa
hereby given to all the students that this era the pu sangma la di lagi yore an khari lagi yo me la di thier da okay ta nganju ki ma thigin de dingi ga thigo yo ma de dingi nan chik thishan na digyor ra ta nganju ki thangbodirang phi chi shegin da ra notice this is to inform all the students that okay tangbungi de subsham ta khari inform chigiyore pu sangmala khari inform khari sera da dangyore na that the school lopta is going to organize the annual day celebration khari ko leimba khari chigiyo padi thisa swara ta khadi on 25th October 2022 kwala at the school auditorium the function ta khadi chogu thujo dila gorra the function will begin sharp at 9 o'clock lana etc 9 a.m. and will last till 4 p.m. okay khadi chogiyo bada khari ko leim bale chang da swa le lo ta dinang lo la chang me yo le ro khari ku chlai mar da ro khwala che chogiyo re school auditorium khari re annual sports day khadi chogiyo re 25th October tujo khajo re chujo gubala chogiyo re chujo shiba bada chogiyo re dila cha swara ta dinang lo dik de yor ta sik thanga yo re jine dik de yor da ro ta dinang lo thama jing an jo khari thi chogiyo re shibai na for further information kindly contact the undersigned further information dile ni chu manga ha khwa chedula undersigned wala ta sai genge chora dila contact chis okay chharida ta di thamadela nga dina shong ma sora tangi gi thamadela khari thayole na ta okay thamadela susugi ming sai ta gya hoyo mar ro injing meji ming thi tenzin re ro tenzin na ne chujo de rang la thayer de ro de la rang thayer da tenzin thi ani tenzin khare head girl re head boy re susu khari ani di dus chini box ya pu jikso an dus chini luk share da an majugi kharshe deore notice thang deor da kana cha shawaina majugi lop timing theory notice lani chembu ching theory date chujo de la takta theory annual day celebration kima der theory notice nanglola this is to inform all the students that the school is going to organize the annual day celebration on 25th October 2022 at the school auditorium the function will begin sharp at 9 a.m. and will last till 4 p.m. For further information, kindly contact the undersigned. Dingi ki le lo chin dusra reda ta din nang lo la khisi ta pu so ge ya dress tholo din zu changma chin kyong go yo la ine re ya shimba ni su shimba do ju pa ina din nang lo la thi shan ya tigir tro notice thi du symbol la chungna paragraph chik nang la thie che mena ni pa din nang lo la thama de la last la khari lai di thama de la chinju ji paragraph ni ba ro chin thi shan tigre dil manga paragraph mangbo chin thie mar tro an su so gi ming da su gi designation khone khari imba di thie che thanda imna tenzin re ro chinge de ming tenzin che tenzin khari re head girl yang na head boy phugenda phumugenda khari imba ine dus chin cha de re Last lenge ani tharingi nyendong de ran sam ye lenge so nyendong de pen tok po thuk to do chung ya ni rawa chigi ye ma pe ni la subscribe na ju na injek subscribe na ro na nga zo me ton da ni shu ta thuk do ji charin do thine nga thalo ba do lo sa ba de la thisum do ji chawara ji na pe ka sare ro la so tene do ji ani kisi lenge so gi dingyen langi gi writing thie chik ta yor ta ro ti kari cha de yor shu ba na TC ti dan transfer certificate tu gulo ta chini ma kong ba shu ba yin ba na I khande tang wo re la chu ro this ye chu me ba na ni de la link sha wo sir na so an ngang nyam de inje jang ni shuru na jama gi nyin dus na ling sama kyar tu che gi re wa chi gi ye te pa ta chak bu shuru na